kanda subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe, biroroshye cyane. Mwiriwe neza mwe dukomeza kubana aha ngaha umunsi ku wundi, ndabashimiye cyane. Uyu munsi ingingo nyamukuru inzanye aha ngaha ngiye kukwereka uburyo wabona nomero zitandukanye, uburyo wabona nomero ya UK, USA ndetse na nomero zitandukanye zo mu mahanga nko muri Amerika, mu Bufaransa, mu Bwongereza ndetse n'ahandi, ukaba wabasha kuzikoresha kuri social media zitandukanye nk'uko ubireba hano kuri dashboard. Aha ngaha urabona ko hari international numbers, nimba uri kureba hano hari international numbers z'ibihugu bitandukanye nk'uko ubireba aha ngaha, ukaba wazikoresha hano kuri uru rubuga, ukabakoresha kuri WhatsApp, ukabakoresha Facebook, ukabakoresha Instagram ndetse n'ahantu hatandukanye. Iyi nomero ushobora kuyifashisha ahantu henshi hatandukanye, ndetse ikindi uyu munsi ngiye kukugezaho uburyo wahamagara ku buntu ukoresheje iyi application tugiye kwifashisha, ukaba wabasha kubonamo izi nomero zo gukoresha, ukaba wazishyura ukoresheje ama credit point wakoreyemo aha ngaha mu kwamamaza, kureba amavideo yamamaza ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero tudatinze turaza dukande aha ngaha handitse plus, handitse international numbers, most number support voice and call SMS. Aha ngaha niho uri bukande kuri aka kamenyetso ka plus, utegerezeho gatoya. Urabona ko aha ngaha haranditse most of numbers support voice calls and SMS. Izi namba ushobora kuzifashisha mu guhamagara, mu kurikodinga ndetse no kuba wakoresha ama SMS bitandukanye. Ushobora kuzifashisha kuri social media numbers, nimba uri kubireba aha ngaha ushobora kuzifashisha kuri social media numbers nko kuri WhatsApp, Facebook ndetse na TikTok. Izi nomero ushobora kuzikoresha ahantu hatandukanye nk'uko ubireba aha ngaha. Hano ushobora guhitamo nimba ukeneye nomero yo muri Amerika ya United States, uraza uhitemo hano kuri plus. Nimba ukeneye iyo muri Canada uraza uhitemo kuri Canada kuri plus. Nimba ukeneye muri United Kingdom muri UK uraza ukande hano kuri United Kingdom kuri plus. Nimba ukeneye yo mu Buholandi, muri Poland, muri Sweden ndetse n'ibihugu bitandukanye. Hano urabona ko harimo ibihugu bitandukanye. Nimba ukeneye nomero nyinshi uraza ukande hano kuri more numbers, uraza ukande hano kuri more numbers, uraza ukande hano kuri more numbers. Aha hasi handitse more numbers, aha numara kuhakanda urabonamo igihugu uza kuba ukeneye cyose cyo kuba wabonamo nomero. Ndakwereka uburyo rero uzibonamo. Kuzibonamo biragusaba kuba ufiteho ama credit point wakoreye aha ngaha. Mbere na mbere reka nkwereke uburyo ukorera ama credit point. Ama credit point urasubira inyuma, link uraza kuyisanga muri description y'uburyo waza kubonamo ino application iza kugufasha kubona izi namba zo kwifashisha ahantu hatandukanye ndetse ku mbuga zitandukanye. Ukaba wayikoresha kuri WhatsApp bikagaragara nkaho uri muri Amerika, ufite nomero ya Amerika. WhatsApp ukaba wayakoresha ukayikoresha ahantu hatandukanye, ahantu hose ukenera kuba wayikoresha nko kuri TikTok. Urabizi ko uramutse ukoresheje nomero ya international TikTok, ukeneye gukoresha TikTok iri international, ushobora gukoresha nomero ya UK cyangwa USA wakuyemo aha ngaha, kandi aba ari yawe 100%. Gusa ukuntu bigenda aha ngaha, mbere na mbere ukenera ama credit point, uraza usubira inyuma uzu kandi hano handitse more. Aha nimba uri kuhareba handitse more, numara gukanda ahanditse more uraza uhitemo. Urabona ko dufiteho ama credit point 29.70. Aya ni ama credit point ukoreramo aha ngaha, ukaba wabasha kuyahamagariraho ku buntu ndetse ukaba wagurana nomero ya UK, USA, ukaba waza uyikoresha mu buryo bukoroheye. Biroroshye cyane. Icyo gusaba wowe kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibintu bishya nk'ibi ngibi, utuntu dushya nk'utu ngutu uzaza udusanga aha ngaha. Uraza ukande hano get free credit, ahanditse get free credit. Numara kuba wahakanda urahita ugera aha ngaha. Ukimara gukanda hano kuri get free credit urabona ko dufiteho ama credit 29.70. Uraza ukande aha ngaha handitse watch video ads, uraza ukande handitse watch video ads. Urabona ko nukanda kuri watch video ads urahabwa 0.3 credit. Bivuze ngo urakomeza urebe ads menshi atandukanye kugira ngo ubashe kuba wakoreramo ama credit menshi wakifashisha mu kugura ira namba ya UK, USA ndetse n'ahandi hatandukanye. Biroroshye cyane. Aha ngaha kuri complete offers hano urabona ko
uramutse ukoze no complete offers ushobora gukuramo amakrediti agera ku 100. Hano handitse daily check-in ni credit baguhereza za buri munsi. Hano ni free lucky ni credit baguhereza z'amahirwe ukina spin ndetse n'ibintu bitandukanye. Ahangaha ho ni play games, ushobora gukina games zitandukanye ukaba wakorera amakrediti menshi mo ahangaha. Gutumira umuntu uhabwa amakrediti 20 kuri umuntu utumiye. Ibi ngibi rero biroroshye cyane, ushobora gukina offers ukaba wakorera amakrediti agera ku 1000 ukaba wabasha guhamagara ku buntu mu buryo bworoshye cyane. Tudatinze rero reka tumwereke uburyo wabonamo nomero ya UK, USA ndetse n'ahandi. Uraza urasubira inyuma nurangiza ukande hano kuri numbers, ahanditse number, handitse number. Numara kuhakanda uraza ukande kuri kamenyetso ka plus nakweretse. Nukenera namba yo gukoresha kuri social medias uraza ukande hano kuri kano ka kabiri. Nukenera namba ya international ushobora gukoresha ahantu henshi, guhamagara ndetse no gugetinga SMS, voice message ndetse n'ibindi bitandukanye, uraza uhitemo aha hambere. Nukenera izo gukoresha kuri social media urahitamo aha kabiri. Rero nimba dukenewe ndiyo guhamagara ndetse n'ibintu bitandukanye kuba twahamagara muri Amerika n'ahandi hantu hatandukanye, turaza duhitemo aha mbere kuri plus. Ukigera ahangaha barato urahita ubona United States, Canada, United Kingdom, Belgium ndetse n'izindi zitandukanye nk'uko ubireba. Uraza uhitemo igihugu ushaka, gusa twebwe dushaka ya United States yo muri Amerika. Turaza dukanda hano kuri plus. Tukimara gukanda hano kuri plus baratuba ngo duhitemo nomero izaza igaragara nkaho iherereye ahantu runaka, nearest code areas. Uhitamo ahantu nyine nomero isa naho yaba ikwegereye cyangwa iri ahantu hakwegereye kugira ngo bikorohere. Uraza ukande ahangaha kuri near areas code. Hano uraza hasange we have millions of phone numbers. Dufite phone numbers zigerenga miliyoni. Wowe urahitamo iyo ukunze bitewe n'ahantu uherereye ndetse n'umujyi uzaba urimo. Uraza ukanda hano kuri near area codes, bahita bagenda ku ikarita baguhereze nomero za Amerika zose zitarakoreshwa zifitwe, zishobora kuba wazigurisha, nyine ziba zigurishwa. Iyi nomero uraza uyikandeho. Iyi nomero rero wowe ku buryo uri buze kwigura, urayigura ukoresheje credit points, ntabwo uri bushore amafaranga, gusa byose birashoboka upfa gukoresha ama credit points. Wenda reka duhitemo ino nomero ya mbere, iyi irangizwa iyi one plus 8122273385. Ino nomero y'umunani plus 1 8 12 2 2 7 3 nomero ya Amerika. Nurangiza uraza ukande ahangaha, urahitamo nomero ushaka, uraza ukande hano continue kugira ngo uze guhabwa ino nomero ku buryo wazikoresha kuri WhatsApp ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Ukimara gukanda urategereza aho gatoya, barahita bakubwira ati rero kwakira ino nomero biragusaba kwishyura amadolari 23. Nabikubwiye ko ino nomero turi buze kuyibona tutakoresheje amafaranga, ariko nimba ukeneye byibuze kuba wayikoresha wishyuye nabyo birashoboka, ariko ngiye kwereka uburyo wayikoresha utishyuye. Urabona ko iyo wishyuye ku mwaka wishyura amadolari 23, ku kwezi ukishyura amadolari 4, ariko ngiye kwereka uburyo wayikoresha utishyuye. Aza ukande ahangaha handitse more, ahanditse more ntukande kuri get access numbers. Umara gukanda kuri more uze uhitemo ahangaha ha gatatu. Hano ha gatatu handitse 1200 credit ku mwaka. Uzishyura amafaranga, uzishyura amakrediti 1200 ku mwaka. Aya makrediti nakweretse uburyo uyakorera, ureba ziriya videos ukabona amakrediti. Nurangiza uraza hitemo ahangaha ha gatatu handitse credit for years. Amakrediti 1200 ugomba kubishyura kugira ngo ubone ino nomero uzajye uyikoresha ahantu hatandukanye. Uraza kandi kuri get to access numbers, utegerezaho gatoya. Urabona ko baratubwiye ngo
you have only 29.7 credit left in your account. Ufiteho amakrediti 29, banza ukorere amakrediti kugira ngo ubashe kuba wabona ino nomero. Barakubwira ko dufite low balance y'amakrediti, kandi urabizi ko dufite amakrediti 29, kandi batubwiye ko kugura iyi nomero ya USA mu gihe kingana n'umwaka wose uyikoresha biragusaba kuba ufiteho amakrediti point 200. Bivuze ngo biragusaba gukorera amakrediti point. Usubire hano inyuma, urasubira inyuma uze ugure amakrediti point nimba ufite amafaranga cyangwa uyakorere. Urabona ko dufite amakrediti point 29.70, turaza tuyakoreremo. Ahangaha dukande hano kuri get free credit. Ukigera ahangaha uraza urebe video ads, akire amakrediti point 3, cyangwa uze ukore offers ubone amakrediti point. Buri munsi uzakora check in, ugerageze amafinraki, nyine amahirwe yawe, urebe ko watsindira amakrediti point ubashe kubona ino nomero. Dore uburyo rero wabonamo ino nomero ni ubu ngubu. Ngiye kwereka rero uburyo wahamagara ku buntu ukoresheje ano makrediti point. Biroroshye cyane. Urabona ko dufiteho amakrediti point 29.70. Turagaruka inyuma nkwereke uburyo wahamagara. Uraza ukande hano kuri call, hano hasi kuri call handitse ari akamenyetso ka call ka telefone, handitse call. Nukenera kwandika message ukoresha amakrediti point, nta mayinite ufite, nta mega ufite, uraza ukanda hano kuri message. Nurangiza nukenera wenda nko kureba nomero zo muri telefone yawe ushaka kwandikira message cyangwa guhamagara, uraza ukanda hano kuri contact. Biroroshye cyane, katuvuge tunabikora. Nukenera wenda guhamagara, uraza ukanda hano kuri contact ubashe kuba wabona nomero zitandukanye wahamagara, zo hanze cyangwa izo mu Rwanda. Ukaba wazihamagara ukoresheje Jingtone, ukaba wazihamagara ukoresheje ano makrediti point. Nukenera kwandika message, uraza ahangaha ukande kuri message. Nurangiza ube wakandika message, urasacingamo nomero ushaka uyandikire message mu buryo bworoshye cyane. Noneho guhamagara, uraza ahangaha wandikemo nomero wenda ugiye kubahamagara. Ngiye kuba nahamagara ino nomero yanjye 0788 79 7 4 647. Urabona ko iyi nomero ni ya mail. Ngiye kuba nayihamagara. Urabona ko ngishaka kuba nayihamagara, ndagushimiye cyane kuba urebye ino video ukayisoza, kandi nizere ko hari byinshi wigiyemo. Ndagusabye kandi subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibintu byiza nk'ibi ngibi. Ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza. Ndi kubategura video z'uburyo wakoreramo amafaranga nta gishoro bigusabye. Ndaje nzibagezeho, ndabizi ko benshi muzitegereje. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.